Biragoye cyane ko mbona mpera mvuga kuri uyu mugabo w'indwanyi y'agatangaza, ariko reka ngerageze. Ni umusirikare w'agatangaza, umwe mu beza bihe byose RDF yagize n'ubigifite. Ni indwanyi y'agatangaza yarwanye intambara nyinshi zitandukanye kandi zikomeye, haba imbere mu gihugu no hanze yacyo. Uyu munsi ni umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, inshingano yarahiriye gukora neza akitanga atizigamye ku kiguzi cyose byamusaba. Kuva ku ntambara yo kubohora igihugu, ukaza ku ntambara mbere ya Kongo n'izindi zitandukanye yarwanye, ukaza ku masomo menshi n'amahugurwa ya gisirikare atabarika yafasha mu bitandukanye, kugeza ku midari y'ishimwe afite, byemeza neza ubuhangange n'umunararibonye bwe, byose bigashimangirwa n'ipeti rya generali yambaye ku ntugu, ipeti rifitwe na bake mu ngabo z'u Rwanda, ipeti ry'inzozi za buri musirikare wese mu isi. Uyu mugabo intambara ni utuntu twe cyane, ni ururimi yumva ku kigero cy'uko iyo abandi bari gusenga basaba ngo Imana ibatsindire intambara, we ahubwo abasaba Imana ngo iryo sengesho ntiryumve. Ni umugabo warahiriye guhashya abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, yaharaniye imyaka myinshi ku kiguzi cyose byamusaba. Kuva mu mwaka wa 2022 ubwo M23 yongeraga kubura imirwano hagati yayo n'igisirikare cya Kongo, u Rwanda na Kongo byose bitangira kurebana y'ingwe, kuko Kongo ishinjaga u Rwanda ko ari rwo rutera inkunga M23 mu bya gisirikare. Ubwo umwuka mubi wakomeze gututumba kugeza ubwo noneho bifashe indi ntera, ndetse Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ubwe atangira kuvuga ko azatera u Rwanda agakora ubutegetsi bwa Perezida Kagame. Ibyo yabyigambye igihe kinini, mwese mwarabyumvise. Abanyarwanda bamwe batangiye kugira impungenge ku byo Tshisekedi avuga ko ashobora kuzabikora, kugeza ubwo mu kiganiro n'abanyamakuru, umunyamakuru Kensi wa Radio na TV1 akaba na nyirayo yagezaga impungenge ku mukuru w'igihugu, maze Perezida Kagame akamusubiza ko ntawe uzahungabanya umutekano w'u Rwanda. Ubwo General Mubaraka Muganga yagirwaga umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda muri Kamena 2023, ndetse mu Kuboza 2023 akazamurwa mu ntera akava ku ipeti rya Lieutenant General akagirwa General wuzuye w'inyenyeri enye, bishobora kuba byarateye ubwoba abakongomani, kubera ko General Muganga azwiho kuba ari umusirikare w'agatangazo uzobereye iby'intambara n'uburyo zirwanwamo, ndetse akaba ubwe avuga ko adatinya intambara, ahubwo we ko abazikeneye, kuko ngo intambara zishize akazi ke nk'umusirikare ubwo kaba karangiye, bityo agasezererwa agataha. Ikindi, Kongo izi neza ubushobozi bwa Mubaraka Muganga, kubera ko n'umwe mu basirikare b'u Rwanda barwanya intambara ya mbere ya Kongo, intambara ingabo z'u Rwanda zandikiyemo amateka atazibagirana mu karere no muri Afurika yose, kuko barwanye n'umugabo wari igihangange muri Afurika nzima, Mobutu Sese Seko wayoboraga Kongo icyo gihe yari ikitwa Zaire, bamurika ku butegetsi bashyiraho Laurent Désiré Kabila hari mu mwaka w'1996. Mu kiganiro yahaye urubyiruko rusaga igihumbi mu karere ka Ngoma mu ntara y'Uburasirazuba, mu biganiro byateguwe na Pan African Movement, General Mubaraka Muganga yavuze ko Mobutu yatinywaga n'abandi bakuru b'ibihugu ku buryo batinyaga no kumureba mu maso. Yagize ati, twakize Kongo umugabo witwa Mobutu na bagenzi bo muri Afurika batinyaga, abandi ba Perezida batinyaga no kumureba mu maso kuko bibwiraga ko meze nka yantare. Yakomeje ati, inkotanyi ziyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame hamwe n'abanyarwanda twagiye ku kazi kandi tugakora neza. General Mubaraka Muganga Kongo n'amashyamba yayo arayazi neza, kuko yarwanyemo igihe kinini, yakoze ibirometero byinshi ayigenda n'amaguru, ndetse nawe ubwe kenshi mu mbwirwaruhame ze uzakunda kumwumva agaruka ku bitendo we n'ingabo z'u Rwanda muri rusange bakoze muri Kongo. Mu minsi ishize rero mwagiye mwumva mu baturanyi bahiga bakanitinyuka kuvugira mu ruhame ko bazatera u Rwanda. Mbere yaho nabwo mu myaka yatambutse abarwanya u Rwanda barimo n'umutwe FDLR bagiye bigamba kenshi ko bazatera u Rwanda. Gusa General Mubaraka Muganga wahumuriza abanyarwanda ko badakwiye kugira ubwoba bw'abo bantu badafite icyo babakoraho. General Mubaraka Muganga indi mpamvu abakongomani bashobora kuba bamutinya ngo nuko wagendera ku mahame y'uko umurira usanga aho uturuka. Avuga ko we intambara bashaka kuzirwanira hakurya mu bindi bihugu zitageze mu Rwanda, kubera ko ngo u Rwanda ari ruto rudafite aho kurwanira hagize gahunda, ngo bari ugusanga umwanzi yari bakamukubitirayo ubundi bakamanukana intsinzi, intambara itageze ku butaka bw'u Rwanda. Ubwa yansiga mugani ya u Rwanda ruratera n'uruterwa yaje nyuma y'uko Kirima wa kabiri Rujugiro watwaraga u Rwanda yamenye amakuru y'uko Indorwa, Igisaka n'u Burundi byemeze kumutera rimwe, maze agahita ategura uburyo budasanzwe bwo kurinda u Rwanda, nuko yohereza imitwe y'ingabo ahantu hatandukanye
ibizwi nka military deployment ni ukwindirira abadembuka n'inyaruguru boherezwa ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ngo babukumire kuko aribwo bwari bukomeye icyo gihe. Ibyo byorohereje umuhungu we Sarangabo n'ingabo ze z'abakemba batera igisaka, maze undi muhungu we Ndabarasa wari indwanya y'agatangaza aganindorwa we n'imitwe ye y'ababito n'intarindwa, abandi boherezwa mu majyaruguru nuko umwanzi bamusanga mu birindiro bya Gipanga kubatera. Gusanga umuriro aho uturuka biri muri doctrine ya RDF si byizwe ubu, ahubwo ingabo z'u Rwanda zibiva mu mateka. Turi kuganira ku mugaba mukuru wazo General Mubaraka Muganga. Amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi nizo tuganira. Ngende Eric Rukundo ngo hayikaze. Ikaze nanone mu isi gisirikare yuje abajenerali b'ibigwi by'agatangaza bakoze ibitendo bya kasamutwe, ubu bakaba batambuka ku bitambaro bitukura bizwi nka red carpet bamurikiwe n'inyenyeri n'imidari y'ubutwari baronse. Turi kuganira ku mugaba mukuru w'igisirikare cy'u Rwanda RDF General Mubaraka Muganga. Mu kwezi kwa 12 2023 Perezida Paul Kagame akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF yazamuye mu ntera Lieutenant General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, amuha ipeti rya General. Ni icyemezo cyatangajwe kuwa gatanu tariki ya 20 Ukuboza 2023 mu itangazo RDF yashyize hanze. Muri Kamena 2023 nibwo Muganga yagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda asimbuye General Jean Bosco Kazura wayigiyeho muri 2019. Mubaraka Muganga w'imyaka 57 mbere yo kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda kuva kuwa 4 Kamena 2021. Gusa mbere yuko agera ku gasongero mu gisirikare cy'u Rwanda yahereye hasi cyane nk'abandi bose. Amakuru ari ku rubuga rwa murandasi rw'ingabo z'u Rwanda yerekana ko General Mubaraka Muganga yavutse mu 1967, bivuze ko ubu afite imyaka 57. General Mubaraka Muganga akomoka mu muryango w'abayoboke b'idini ya Islam. Ni umugabo ubona ko afite igihagararo kibereye umusirikare koko, akabazwiho gukunda umupira w'amaguru byimazeyo, dore ko yanabaye umuyobozi mukuru w'ikipe ya APR FC. General Mubaraka na se Haji Saleh Muganga bajyanye ku rugamba rwo kubohora u Rwanda, ndetse ngo akaba yari afite ipeti riruti rya se nk'uko bigaragara kuri amwe mu mafoto y'urugamba rwo kubohora u Rwanda. Ise yamutereye saruti nk'ikimenyetso cy'icyubahiro umusirikare mutagomba umukuru. General Mubaraka Muganga yavukiye mu buhungiro muri Uganda, ari naho yinjiriye mu gisirikare agamije kwifatanya n'abandi mu rugamba rwo kubohora abanyarwanda. Kuva mu mwaka w'1988 kugeza mu mwaka w'1989 afite imyaka 22, General Mubaraka Muganga yagiye mu masomo ya gisirikare ku rwego rwa cadet mu kigo cya gisirikare cya Jinja muri Uganda. Ayarangije ahita ajya kwifatanya n'abarwanya ba RPA Inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu. Ni urugamba rwatangiye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 mu 1990 rugamije gutsimbura ubutegetsi bw'igitugu, ariko rumaze imyaka 3 ruhindura isura, kuko muri Mata 1994 igisirikare cya leta ya Habyarimana gifatanyije n'umutwe w'abicanyi b'interahamwe n'abandi baturage bari mu murongo umwe wo gutsemba abatutsi bahise batangira gushyira mu bikorwa jenoside. Icyaro rugamba rwo gutsimbura umwanzi cyahise kiyongera akazi katoroshye ko guhagarika jenoside, ariko kubera ubwitange n'ubuhanga mu bya gisirikare byaranze abasirikare ba RPA barimo General Mubaraka Muganga, umwanzi yaratsinzwe na jenoside irahagarikwa ku itariki ya 4 Nyakanga mu 1994. Izina rya Mubaraka Muganga ryinjira ku rutonde rw'abasirikare babohoye u Rwanda banahagarika jenoside. General Mubaraka Muganga yayoboye ingabo mu bice bitandukanye by'igihugu, abijyanisha n'izindi nshingano zikomeye mu rugamba rwo gusana igihugu cyari cyarasenyutse mu nzego zose z'ubuzima, ari nakakomeza kwihugura mu bya gisirikare. Nkuko bigaragara kuri website ya Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda, General Mubaraka Muganga yitabiriye amasomo mpuzamahanga ya gisirikare mu rwego rwo hejuru, harimo ayo yakoreye muri Zambia muri 2005, muri Kenya muri 2006 na 2007, mu Bushinwa muri 2007 no muri 2012 no muri Misiri muri 2008. Ayo masomo yaje yongera ku mpamyabushobozi y'iciciro cya kabiri cya kaminuza afite mu bijyanye n'imiyoborere. Ipeti rya Lieutenant General yaryambitswe n'umukuru w'igihugu Paul Kagame nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda ku itariki ya 4 Kamena muri 2021. Icyo gihe yanamuhaye inshingano zo kuba umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Hashize imyaka 2 amugira umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda asimbuye General Jean Bosco Kazura. Nyuma y'imyaka 2 mu Kuboza 2023 nanone yazamuwe mu ntera agirwa General w'inyenyeri enye. Ibigwi mu mwuga wa gisirikare General Mubaraka Muganga amazemo imyaka isaga 30 byamuhesheje imidari mu byiciro bitandukanye bikurikira:
umudari wo kubohora igihugu National Liberation Medal, umudari wo guhagarika jenoside Campaign Against Genocide Medal, umudari w'ibigo byo hanze y'igihugu Foreign Campaign Medal, umudari w'ishimwe utangwa n'umukuru w'igihugu Presidential Inauguration Medal, umudari w'ibigo by'urugamba Combat Action Ribbon, umudari wo gusoza neza amasomo y'urugamba Combat Service Ribbon, n'umudari w'ibikorwa bifitiye abaturage akamaro Community Service Ribbon. Ngayo nguko ngibyo bya General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Ninansoresha ikiganiro cy'uyu munsi, amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi nizo tuganiraho kuri iyi channel. Nge nitwa Eric Rukundo.